محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام الأسقط القسطلاني ثم إلى صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa anha lan saking sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa anha lan saking sayyidatina Aisyah aidon hale maneh padha karo sing dukur niku annaha sak temene sayyidatuna Aisyah iku qalat dawuh sapa sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha rupani dawu awwalu ma budi'a bihi awwalu ma utawi kawitane barang budi'a kang den kawiti bihi kelawan ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi saking wahyu iku ar-ru'ya mimpi as-salihatu kang bagus mimpi finnaumi ing dalem turu. Fakana mongko ana sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la yara ora ningali ora mirsani sapa Rasulullah ru'yan ing mimpi illa jaat angin teka apa se napa niku ru'ya mithla falakis subhi hale padane hale umpamane padange waktu subuh. Illa jaat angin teko fakana moko ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la yara ora mirsani ora ningali sapa Rasulullah ru'yan ing mimpi illa jaat angin teko apa si ar-ru'ya oleh teko mithla falaki subhi hale padane umpamane padange waktu subuh yakni diyauhu napa padange niku falaki subhi ay diyauhu diyau subuh. Thumma hubbiba nuli kari-kari den demenaken ilaihi maring Gusti Kanjeng Nabi apa al khala'u napa niku nyepi al khalwah pada bilafat al khalwah al khala yakni al khalwah mengasingkan diri menyepi. Tsumma hubiban uli kari-kari den demenaken ilaihi maring Gusti Kanjeng Nabi apa al khala'u napa niku khalwah nyepi. Wa kana lan ana sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakhlu nyepi sapa Kanjeng Nabi bi ghari Hira'in ing dalem guwa Hira. Hira nika antarana Makkah dan Madinah. Ala yasaril musafir min Makkah ila Mina. Wa kana lan ana sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakhlu nyepi sapa Gusti Kanjeng Nabi nyepi bi ghari Hira'in ing dalem gua Hira. Fayatahannatsu mongko njungkung ibadah sapa Kanjeng Nabi yakni yatajannabul itsmah wal hubah
fayatajannabu mongko njungkung ibadah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa maknanya yatahannatsu? Yatajannabu, mengasingkan diri, menjauhi kebisingan-kebisingan daripada dunia, khalwah, jungkung ibadah terus fihi ing dalam ghar, wa huwa utawi maknani napa niku tahannatsu iku at-ta'abbudu, yaiku napa niku merti ibadah, yakni memaksa untuk ibadah al-layaliya ing dalam waktu bengi. Wa huwa utawi makna yatahannatsu iku at-ta'abbudu ibadah al-layaliya ing dalam waktu bengi. Napa niku fayatahannatsu maknane jungkung ibadah fihi ing dalem ghar Hira. Yatajannabu al-ithma wal hubah, mengasingkan diri, menjauhi segala bentuk dosa. Wal hubah, napa hubah nika? Huban ithman azima au dzamban azima. Sebagaimana di dalam Al-Quran lafaz hubah, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit tayyib wa la ta'kulu amwalakum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Ay ithman azima, ithman kabira, menjauh daripada dosa kene atau dosa rajah. Ini kenyamana tahannats, menjauh. Zawatil adadi, piro-piro kang duwene itungan, kang duwe piro-piro itungan. Zawatil adadi kang duwe napa niku pira-pira itungan qabla ayyan zi'a ing dalam sadurung yen to napa niku yanzi'a yashtaku wa yarji'a. Yanzi'a mane yarji'a ing dalam sadurung yen to balik sapa Kanjeng Nabi ila ahlihi maring keluargae Kanjeng Nabi. Nah nika lanjeng nika ceritane nika kalaken sekone pe. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau menjelaskan tentang perihal datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beri terangaki terkadang datang wahyu neka malaikat Jibril yatamatsalu au yatasawwaru rajulan. Dan kadang malaikat Jibril datang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neka berupa orang laki. Jika neka Dihyah sebagaimana keterangan beri. Wahyu sepaling berat datang ke Kanjeng Nabi ke neka suarana kelembeng malaikat neka ibarat kerincing-kerincing lonceng jaros. Wa huwa asyadduhu alayya, nika sepaling memberatkan deka Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah ya secara perintah maknawi juga berat de tengah wahyu ini kebaca berat. Sehingga Zaid bin Uthamah beliau merasakan begitu beratah de remah de tengah wahyu ria. Beliau juga ngerasa aki taib pon
Terkadang datang wahyu neka pertama kali awwalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, pertama kali saya datang ke Kanjeng Nabi neka ekabitin kelaban mempeh datang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihah fi naumi, datang dalam seharian Kanjeng Nabi kipan neka mempeh. Wah, fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaki subuh. Sebelum Kanjeng Nabi oleh wahyu nika awwalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, Kanjeng Nabi pertama kali saya bekal oleh wahyu Kanjeng Nabi mempe kada mempe salihah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pun ketengal mempe saya kelak mithla falaki subhi padenge engak padenge bakta subuh aidiyauhu engak padenge bakta subuh thumma hubbiba ilail khala. Malah Kanjeng Nabi nika oleh mempeng aneka pas Kanjeng Nabi nika seneng menyendiri mengasingkan diri nangeneng benekeng ngerem ya menyendiri benekeng napa ya ta'abbad ibadah terus yakhlu bi ghari hira'in entar dak kuah Hira jungkung ibadah tempat saya jauh daripada kebisingan manusia, tak ada gangguan dari manusia. Terus Kanjeng Nabi nggak nikah sebelum mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, keterangan nikah menunjukkan tentang mempeh. Mempeh orang sesoleh bekal jadi mempeh sesolihah. Mempeh orang sebagus maka mempeh juga insyaallah jadi bareng sebagus. Maka jangan ngeremaki ke mempeh. Karena mempeh ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu fa idza ra'a ahadukum syai'a yukrihu falyanfuth an yasarihi thalatha marat. Mun baan kapi ngatela atau mempeh sesuatu setai keseneng ben kakeh surah coba telo kali mau jaga tedu plus ya ceknya banyak kengke syarat tedung kanjane penggire coba. Wah, ocean ide lem mau beda ocean. Ingat kanjakula ni ka. Amempe acopa. Jadi mempe ni mempe acopa. Ngace, ngala reng la mempe acopa. Ngala surbana kanjane coba sabe boleh. Sopu nggak ya ke jeng surbana. Leng letolian. Di bu ilmu coba aja. Tato cek surban saya yang kuisa coba. Wa idza stayqadha falyata'awwadz billah. Mun ceka sura acopa telo kalih marseneka sura maca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min syarriha fa innahu lan tadurruhu insyaallah. Insyaallah ada apa-apa. Mun sampean amempeh bareng saya tak gena, amempe bareng saya tak seneng, esoro acopa telo kali dak sekacer, pas esoro maca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amempe keke olar, enten mun amempe keke olar nika, eta beng olar, eta beng reng bine, jane ketu reng bine. Yenjak kaki pada olar ah, keke kancana keke, Kira mon tak pada olar tak kira pedek. Engki mon mempe eta bang olar ke teroreng bini aja engki maji. Yang pada olar aja. Tak ngeke keng nyengak ya pada boy. Oh tapi tak ngeke ya tak nyengak ngelek. Ya mati kia. Jadi mon dateng mempe saya bagus. Engki seneng jaga tedu nggak seneng. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ar-ru'yal hasanah
minar rajuli salih juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi sebagus dari mimpi orang sesoleh ini adalah merupakan satu juz atau satu bagian dari 46 juz daripada kenabian. Ar-ru'ya salihatu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi orang sesoleh, memimpin orang sesoleh aneka merupakan satu juz, satu bagian dari 46 bagian minan nubuwati daripada kenabian. Tetapi memimpin orang sesoleh ini kak banyakan bener, banyakan terjadi nih Pak. Karena ini ke juz'un minan nubuwah, juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Karena kebagian daripada kenabian, karena Nabi lebat mempeh. Karena kanjeng Nabi lebat mempeh. Dalam Al-Quran hadis banyak senerangaki. Al-Imam Abu Bakar Al-Arabi sandi julukan Al-Qadi, beliau mengatakan bagian daripada kenabian dia ada saya tahu dak hakikat kecuali malaikat atau nabi. Ajza'un nubuwah la ya'lamu haqiqataha illa malakun au nabiyun. Hakikat daripada kenabian saya kocak juz'un minan nubuwah nikah ada sengetahuan, tidak ada yang mengetahui secara persis hakikat daripada mimpi, hakikat daripada nubuwah kenabian kecuali malaikat sing berwahyu ban nabi sadati nabi. Orang seamempe bagus area termasuk sebagian daripada berempan bagina kenabian, karena nabi yang kak teti nabi lebat mempe. Mun secara persis hakikat kenabian ya dak saya tahu kecuali malaikat sing berwahyu ban kanjeng nabi sanerema wahyu. Maksudnya apa? Maksudnya anna ru'ya juz'un min ajza'in nubuwah, yakni fil jumlah secara keseluruhan, berarti kanjeng Nabi remempen kata dia enten tak sini ke maksudnya. Saya tahu ya kanjeng Nabi kata apa kenabian malaikat seone. Jadi secara jumlah, secara gemblengan, secara global nih kak. Secara global. Kenapa maekocak daripada kenabian? Karena wahyu neka al-i'lam memberikan tahu khofaan secara samar. Abri tahu seorang lain ada saya tahu mereka ni kocak wahyu. Sebagaimana keterangan pembukaan sabun. Ya, wahyu neka datang secara mendadak atau pemberitahuan secara samar. Ada orang tahu kecuali kanjeng Nabi saya paring oning. Mereka ni kocak neka wahyu. Nah, karena mimpi ini termasuk ittila'an alal ghaibi, pemberitahuan secara gaib, yakni atek katela secara terjaga mon cegah tak datang tak oning secara cegah dalam mimpi datang ya berarti sebagaimana wahyu dia tahu bareng segaib, maka mimpi pun juga ma oning bareng segaib, cuma secara jumlah, secara global. Bene hakikat daripada kenabian bene secara gemblengan yakni ning padene ning nikah mun wahyu dari Gusti Allah kanjeng Nabi oning bareng segaib bareng setak katon, paham iki? Sedangkan mimpi iki seneka bareng setak katon pun dateng di dalam mimpi mereka pada aki bareng juz'un min sittatin berapa? Juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an 40 dari 46 daripada juz kenabian. Ki jangan dengaki mempeh. Jangan dengaki mempeh. Nah, jadi kulo sampean ki pon lah tak usah nyari tafsir mempeh kadangnya ki pon lamun mempene bagus ya syukur, mau mempene coba ya coba sekacer meja tahu pun tak usah bingung. Waduh udah mau berelar ya, waduh
nemu sesuatu saya tak anu tahu sakir pikiran pun kimun pajat mempene sampean coba insyaallah tak bakal terjadi apa-apa syukur nikah jege acopa ada sekacir marsi nikah maca tawud a'udzubillahi minasyaitonirrajim mentaraksa dari kecubana apa sih datang di dalam mempe insyaallah saya tak usah ngong bingung tak usah domodok bodoh do temur nyari takwil mempe akhirnya kepioreng yentare ceritain mempen aja tak usah ngong bingung ki mon mempenane ke bagus nggih takwil bagus bae artiin bagus bae mon mempene sampean bagus mon mempene sampean coba engki ce suudzon ya ki langsung acopa kacir telo kali pas maca tawud minta raksa ke Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf pun lebat mempeh, para nabi lebat mempeh, ya lebat mempeh. Idza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Idza qala Yusuf, ketika Nabi Yusuf ada budak Ka'abana, wahai ayahku, sesungguhnya aku semalam melihat ahada asyara kaukaban, aku bermimpi melihat 11 bintang matahari, wasyamsa dan matahari, aku melihat wal qamara dan rembulan, ra'aituhum li sajidin, aku menyaksikan semuanya itu sujud kepadaku wahai ayah. Nabi Yusuf amempeh 11 bintang tambah areh tambah bulan asujud dekat Nabi Yusuf alaihi salam lebat mempeh. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Jangan sampai kakek acerita nak mimpina kakek dek tantere tanah kakek. Fayakidu laka kaida, mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Jadi kita tak ceritaan mimpi sampean, tak ceritaan mimpi. Nabi Yusuf ni kepara kedua gara-gara cerita mimpi, tak ceritaan mimpi. Mon mimpinya bagus, insyaallah bagus. Mon mimpinya coba cek kebeter syukur sampean gelak nikah. Coba telo kali ben maca ta'awud insyaallah aman, insyaallah la tadurruhu lan tadurruhu syai'a, insyaallah tak bakal terjadi apa-apa insyaallah. Mentar ko boro acerita mempe mana mau cerita mempe ro mempe kita man ti mempe sampean sile tak cerita ki melolo malam ko mempe ngale tanah keluar emas. Itu cerita lagi boleh. Akhirnya jujul kali bay keluar WC aja kau nengki ya. Bener emas permas dia. Kira-kira kebanyakan cerita mimpi nih kan. Makanya mau sampean andi mimpi saya, mimpi apa, mimpi anak penter, anak juara, pun tak cerita lagi mimpi nih pun. Karena mimpi nih kan juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, karena termasuk bagian daripada kenabian. Taib. Apa boleh tebak mempena? Alhamdulillah tepak kiai. Bemai beli. Kan beli togel. Tak gena orangnya. Mari kulai pedek orang ngak nikah orang coba kulo nyuntulung yai nyuntulung kulo yai nyuntulung saestu yai nyuntulung nopo kulo kata utang benjing kulo kacing tumbas togel ya nomor pinten bekakir jangan semua sekut kulo ketamuan reng pel sempel sini kan nompak pickup parkir ibu dina pondok nikah saben dan kula reng nganggo reng ngonjeng ke malam jam 11:30 datang
Ternyata bungkun sita berengebang tahanan ay pagedi ruana lah sorat-sorat apun lah sabak ne ngebang ke jaminan montad laku ada pese napa 1 juta napa 10 juta tang anak abang bong deki tang bina abang bong terus kok minta sekep semalam reng kok amain malay menang kance bi gula pak ya mon kake menang mon kalah kan kake tambah ada apa na jan gula pokon kok denare minta sekep sekira menang ya tak tahu masa engkau ada tadi dukun togel ji lah masa lah potongan kiai na togel ji ya jangan gula mungkin tak yang baca tak tahu dah remah wis atau bed ben lah tina lah tak sitar baca ben saya berbuat dia harus berani tanggung jawab kaki dah remah ya tempeng kaki kadari ya jangan gula tapi berdepi kepole budi na bontu kura lebat budi gula tak toron yada dah reng rua boleh jangan gula lebat budi lebat depor gula beleman ku tak bene orang ke ngonceng Indonesia jangan gula motor apa ada kenang apa ada ada wah arwah berarti datang boleh jangan gula jadi tak usah napa ngong bingung ngak nikah nah cuma takwil mempe nyare 1000 apa buku mempe 1001 mimpi aduh lah macam-macam mongku saya percaya ke buku yang ki almarhum reng sepo abaku ini ke semua ahli mentakwil mempe nih mempe pernah cerita abah nih mempe kipun heraher nih mempe mbak Umi nih aku mimpi Umi mambengi lah Umi ki ndak koyok biasa ambek marut jagung iku kepingin disopotok ambek aku ndak ndelok Umi ku ngaling gen sekarang kok ngetelak sekarang kok nyongok jan apa aku ngedep ngalor Umi ku ngaling kok sing ngelor aku ngedep ngidul pindah sing kidul apa yo kate ono apa ki pas tak abit sedek nih pernah amin pengane kabar nih kan jadi lebat mempe mau mempe atas aku wade mati aja mempe kemantanan lagi oh pernah ya teatim pian maji mau tak kok bene keng nemu bine boleh pian mar karak bene maca ya Rasulullah marina bene keng baca ya Nabi salam alaika la ilaha illallah karena majaji berarti mantan si nomor 2 aja mungkin pada punya orang entar masih ada yang ada di mantan di punya kancan entar kapi boleh entar kapi masih dia entar kia ngibu beres nyelabet karak bi orang engki masuk kamar pada kemantan anyar masuk kamar reng mati masuk kamar kia masuk ke kuburan pada saat aku dalam pon mungkar nakir saya kebeter ya jadi mau mempe saya bareng saya tak saya maka enggak sampean sora coba telo kali macet tahu ya mau mempe sampean saya ini banyak syukur berarti buat nemuan apa mempe napa ngetelak napa seneka jadi karena mempe ini keja napa cek anggap enteng kak mempen itu jangkep enteng mempen orang sesoleh mempen orang sadi ilmu ya taib ada buaki annallaha auha ila nabihi fil manami sittata ashhur kanjeng Nabi neka datengin mempeneka terus menerus selama 6 bulan sebelum nerima wahyu sittata ashhur 6 bulan thumma auha ilaihi ba'da dzalik fil yaqdhah kemudian tak lebat mempe tak saren ponan akhirnya apa bekto cegah baru malaikat Jibril datang jadi tak lebat mempe ponan sebelum wahyu neka datang 6 bulan mempe terus menerus berurut-urut selama 6 bulan nikah ya akhirnya tingpon mari 6 bulan
Allah Subhanahu wa taala abri wahyu fil yaqdhah secara terjaga dalam keadaan cegah, tak dalam keadaan tedung. Terus pun mudah hayatihi selama kio dia wahyu datang. Selama kio dia baru mulai seta wahyu berarti ampun potos. Setelah seta Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril tak turun boleh ke bumi kecuali malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar malaikat Jibril turun. Selain apa nih kata turun, tak ngiba wahyu ponan, tugas pun tak ada. Dengan setene Nabi berarti wahyunya juga terputus. Selama ibadah terus menerus, ya, terus menerus datang wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Beda se ada bu pada aki bareng Nabi juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an nikah minan nubuwah nikah li'annahu asha ba'dan nubuwah, karena orang yang samempen ke odi semarena Nabi mangkana ekocak juz'un satu bagian daripada beberapa bagian kenabian. Di tahun yang muhlis ahli anu mempe ampo nje pola beda moi tamo ya tak apa-apa lah arte lah mau cek ngocak tak tahu kakek seporan nanti ini yang selakton ja apa tahu judul anu mimpi apa tamongku mimpi apa perang gula malam udah gumma pak guru. Oh berarti bon kuat mau nak kecong tak mimpi apa perang mau bener orang hebat kata kakek kan lumayan apa tak usah deh enten nano kayak selabat. Oh iya sekelangkong aja no lah ada naik. Masya Allah. Tayyib nikah ndereng akibat mimpi Kanjeng Nabi. Tayyib mari nikah pon Kanjeng Nabi pon riwariwi pon dek gua hiro toron boleh, dek gua hiro boleh, dek gua hiro dek gua terus sampai dekat Siti Khadijah. Maka peran Siti Khadijah nang kadin itu sangat luar biasa. Orang bine sesolihah se abri mensupport, abri semangat ke Gusti Kanjeng Nabi di saat Kanjeng Nabi nerima wahyu nika pun luar biasa ngetek takut sebereng kalir Kanjeng Nabi nika sampai entar dek gua khiro nika kuh mau entar dek gua khiro nika apit pak jauh beri atas koncon gunung gak sebayang aki perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah yang termuka titik ilmu semanfaat. Nah nika bab memimpin Kanjeng Nabi engki bab memimpin Kanjeng Nabi. Mari nikah jelas aki tentang apa khulwah Kanjeng Nabi, ibadah Kanjeng Nabi neng Ghar Hira neng Gua Hira. Bi qudratillah termuka parlanjeng umur sehat walafiat terus ngaji sapa aja oneng dek perjuangan Gusti Kanjeng Nabi. Wa yatazawwadu lidzalika thumma yarji'u ila Khadijah radhiyallahu anha wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina din wa ala alihi wa sahbihi